Hakasi basaw jong ka dorbar sunrai jong ka yeng dorbar thawan ka jela ka badai ka private member business kumbala penbet renti the business advisory committee BAC jong ka yeng dorbar thawan ka jela ki nong mikmat ki bodon hakaliang persya kilayo penwanra ka resolution bat kawai na ki ka dei ka resolution halor ka jingtrowa ya ka yeng dorbar thawan banrai bat ban persya ya ka jing pentrai kam ya ka uniform civil code hapo ka jela do meli ka mahoti na ka seng congress uba Charles Marngar kani ka resolution kamsiam lala ban yo i ya ka jingdon jingten ju bor namar bo Charles Marngal warai ban wengno hadien bo mintrang ba ka jela ukon rat sangmau la ai jubab badru ka jing pensai ban kamsai ba balai wanra ya kani ka resolution hapo ka dorbar uba Charles Marngar uong bo wanra ka dei namar ba yo ka don ka jingma ya ka takabil ka bang nyimpat yo pulie nakaliang ka jonga taksi ngala ko ay ngalaw ra ay ka resolution ban persya oppose ya ka implementation jong ka uniform civil code tinggal keren sibun ki jingkta lada pentrikam ya ka uniform civil code kan do aweno e ka power jong ka district council namar ba ka district council ka don ka power ban make law ban snai ki ai ha ka wede ba ki hak ki jongi kun ki minorities ki hagbede bat ka shongkha shaman kamtam gani ka marriage divorce kini hagbede bat ka inheritance property bat kiwai kumang lakran mene ti hadin ka jing tai ka baslam ha apok house ki bobon ki perlo ki le shimanta nakaliang jong kaliang ya tai le ne kaliang persya asoban ai kuble ki tenrei ti hadin ke jingkran ke jong si am chief minister ba hadut mentahi empat don mano kano ka bil ke pelapas hagwede pada UCC tak ada gawe ke ba nang taruh empat double hapo parlimen ndai la shonra ya ka ada ke private members bill hapo lok sabah pada raja sabah di kumbalong mentahi nakaliang gejingkran ke jong chief minister kalong mai ba ngimpat i kata ka konten jong kabel tingim la benle nakaliang jong ngidon takdiat lo nakaliang persya ngidon tangkat samut nakaliang persya baru kidon ka ruling side ane nakaliang sensya tendai nakaliang jong lapan i lapan sengau sekesoka wat lada ngimpat yo i kata ke konten sejong kabel hendrai menobala penting yo ba kensan kano ma kapor second pass in rebel katakan long gejing mar ta jong gejing ong nakaliang jong chief minister kalong ba kindan ru ki plus point lada pass ya UCC kamtam hagwede bat ka jai benreu ko jongi ka bangi aja iske kami la kran hagwede bat ka woman empowerment ko woman reservation bill kanon ka plus point na kam ta jongi bat ke jingkran na kaliang ka jong chief minister ong ba yeki an ki bakta muru play persya tien reu ong biang sisisen bempadi i kata ka konten juga bill aku aban ban ya kata kejingma menta kalong bangin padio i ke konten juga bel kan kalong kumno tip kan kata kumno ini dia ina kata kadaw ngon ra ke resolution ngala ong mane ba prevention is better than cure banya dalupa Mizoram gilapas ke resolution Hanagalan gilapas ke resolution Kerala gilapas ke resolution labu kejingkli ke house bangalay ban siya ban ba balay ngim laban pasang nakaliang gajong chief minister uang bangan ngirungi opus ngai ladau opus balai melaban pas kene ke solution kapan i kapamut kene kapan i ba nakaliang jong garuling kim persya kim tan gano gajong persya ti ha ka bede ba kene nakaliang jong nga ko am pau ba hadu mentahi ke stand gajong wat lada melak benle ye po house ye kena resolution namar ngidu napai dai nakaliam ke jongai aku abet pen pau ba ngi persyak
ya ke jing Menteri Kam, ya ke UCC naman ngiskut ho bahkan ketah lagi babun kiliang nak benda jongi kilom suksenong jong ke jalan megaliak.